moj prijatelj mi je jednom rekao da sam ja osoba s kojom se najviše u životu smijao, a da taj aspekt moje ličnosti ne vidi toliko u mojim filmovima. I to je onako, teško mi je palo da čujem uopšte to što mi je rekao, ali je onda dovelo do toga da preispitam u stvari svoju poziciju s koje gledam stvari, s koje radim i kreiram. I zapravo je tu nastao zaokret mojoj karijeri. I posljednji film koji sam napravila odiše s mnogo više sreće i veselja nego ovi prethodni. Istina je neko stvarna priroda, neko istinsko svojstvo svih stvari i pojava. Istina je konstanta, ona postoji uvijek i bez obzira da li mi nju vidimo ili ne vidimo, ona je tu. Pitanje naše percepcije u stvari, koliko smo mi spremni da se suočimo s njom i koliko smo uopšte izloženi istini kao takvoj. Istina je neprijatelj kada je izrečena od strane nekog ko nema dobre namjere. Istinu ne prihvatamo od ljudi koji jedno govore, a drugo rade, dakle od licemjera. I neprijatelj je kada je u službi laži i lažova. Surovu istinu pokušavam da integrišem i onda da iskoristim kao polugu da stvari promijenim na bolje. Istina mi teško pada kada se kosi sa nekom iluzijom koju sam stvorila o sebi ili o nekome ili nečemu izvan sebe. Lako mi je prihvatiti istinu kad sam spremna za to, kada sam zrela da prihvatim činjenice. Istina je prijatelj kada je njena svrha da promijeni stvari na bolje, kada je konstruktivna i kada ljudi koji izgovaraju tu istinu imaju zaista dobre namjere prema onome kome je govore. Pridružite nam se u otkrivanju istine. Prijavi se na dnevno newsletter